افچل و هفت روز دسر خوادزینا چکدارن داعشش بۆ ناو باژارێ کۆبانێ یێ ڕۆژئاوای کوردستانê دەرباس بوونە کۆهەری کێم 165 وڵاتیان سڤیل شەهید کەتبوون و هەژمارەکە دنجی بریندار بووبوون. هەنێک وڵاتیان کۆڕزگار بووبوون و ئەو وێنەیان دژوار دیتبوون بەحسا وێ بەربانگا ترسناک دکن. ساڵح کالەمێرەکە کۆتەمەنی وی نێزیکە هەفتێ ساڵیە تەواهیە زاڕۆێن وی هەڤژینا وی و برای وی دوێ کۆمکوژیەدە بووبوون قوربانی ئەو بەحسا بیرهاتنên خوا یên wê berbankê dike. داره سر جنازه بی ها هو وقت شروانی دکن لو شروانی دکن هو قلبیش خیلی بیعدل خیلی و بنا پنجشش در بافتن عرضه برای میجی مختار مال ده خرابه بی سریع ترم که کتیبه خانی برای منه او جور دنیا بو ور برای خوا او جور خبر داده کجور خبر داده دبی چه دبی ور هندر دبی در باقی کشتم که مته هندر هدوت کبه هندر دبی کره برای مدخنیل قلبو کوبی دخنیل برای مدخنیل دقیقه که فاش قیپه خود که فاش قیپه دلیل خنیه دیجی خود کنه بن او بن باتوانی نو بینه کو ببینه و ماجی بکوزی. واژین کەچەکە تەمەن 16 ساڵیە چەند کەس ژمالباتا وێ لە پێش چاوێ وێ هاتبوون کوشتن و ئەوژی بریندار بووبوو و حتا نەهاژی دەردێ برینا خۆ دکشینە. داعش اجى بيت جدي حكى لهم ما ضربوا اجى عنا بالبيت. داعش هات مالا کالکی من سێ کەس بوون قەلەو بوون ئەژی سەربان بووم من قیر کرد یەک جوان بە زمانی عەرەبی گوت کەچێک لەبانیە 5 گولە لە من خستن پاشی ژمرا من ژی هات گولە بەردانوێژی لە سینگاوێ کەت و د پۆلەوێدا دەرکەت ئەو مر باوێ من ژی مر و ماڵباتە ئاپێ من هەموو مرن. من هون طلعت من هون هي ماتت وابوي كمان مات وبيت عمامي كلهم ماتوا. فاتماژی بڤان زارۆکên خوێن شیریڤە ڕزگار بووبوو و بەشێکی ji wê çîroka xemgîn li bîra xwetîne. کشتونی میرک وارگو کات او میرک و ماکینه 5 ماکینه دا بون امونو پایان نبود نکن بود جدا تابا ماکینه جینجا قوی لبر ماکینه اون رو او میرکو چطور در نکن کات آخره نه رابو نه لپتی کل مجل و داره پول دوی وقتی نمی کری پول دوی چیکی گویی خواهی گرانن وارگو پایو وی رابو دقیقی قاپی خور حد بکر وانا جد رفیان جور هر زوری جبر سر تیغ را کردن برشین لبی خانی ماش در ودا گی قلق قلقینه سرور گامار و رو تجربه اوشی دوره قیپه ود که کشتو قیپه ود که دبی لون دنیر جلی یا پاکی لون دبی هاول واچیه یک بری اوه دادی که کشتو دادی که ادی فشان که نمونه وعدا خوانا چه هاوی بو نتاقی آوا خواه. پشتی کۆچەکدارên داعشê karî bûn xwe vedizin nav bajarê Kobanê û vê komkujiyê encam bidin êdî xelkê bajêr nobedariyê digirin. الحمد لله معنوياتنا عالي بس نفس ولادي منهار كله. مۆراڵە ئەمە بلندە لێ دەروونە زارۆکن مە تێک چوویە دەروونە زارۆکان و ژنان بە تەمامی تێک چوویە ئەم بشەف دەردکەون نۆبەداریە تشتێک جێمە نینە ئەمش تێرۆری ناترسن ئەمش بەرێ دەش تێرۆری ناترسن و ئەف تێرۆریست نزانم چت مێژی و عەقڵێ وان دەیە. الحمد لله يوم يومنا ما خاف من إرهاب وهذا إرهاب ما بعرف إيش في عنده إيش في عقله ما بعرف. بربانگا ڕۆژا پێنجشەمێ 25 مەها حەزیرانê çekdarên Daişê bi cil û bergên yebekê û artêşa azad karî bûn di ser xalên kontrolê re yên esayîşê derbasî nav bajarê Kobanê bibin û hejmareke mezin ji xelkê sivîl bikujin û birîndar bikin. Hüseyn Umer, Rûdawû.